Pa moji prvi utisci su veoma pozitivni. Ova regija je veoma razvijena. Može Vojvodini, koja je jedna od najrazvijenijih regija u delu Srbiji, da pomogne da još brže krenemo u razvoj. Pozitivna iskustva koje nosim su pre svega odnos između transfera nauke u praksu. Imao sam prilike da posetim naučni park koji se nalazi u Trstu. Bio sam na nekoliko odeljenja. Posebno me impresioniralo odeljenje za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo u naučnom parku, gde sam video praktično kako se iz nauke, iz laboratorije, nešto što je upipljivo može preneti u komercijalnu proizvodnju. Ta iskustva će nam veoma puno značiti kada se vratim i kada prenesem nadležnjima u pokrajinskoj vladi, da naravno i mi u budućnosti napravimo jedan takav park koji će biti spoj između nauke i prakse. Park ipak pruđa određenu sigurnost, jer kao što je kod nas trenutno u slučaju u Vojvodini, ako imate neku dobru ideju, dobar naučni rezultat, da dođete, da ne kažem do polukomercijalne proizvodnje, a da komercijalne ima puno prepreka na putu, a te prepreke su savladive mnogo lakše preko ovakvog jednog naučnog parka. Da nije bilo informatstva, verovatno mi ne bi ni bili ovde. Oni su uspostavili saradnju još pre jedno 4-5 godina sa našom vladom u Vojvodini i ovo je sad drugi korak kao uspostavljanje normalne saradnje u smislu njihove pomoći preko ovih ljudi koje smo ovde upoznali da mi jedan sličan centar ostvarimo, a već koliko čujemo od tih ljudi, oni planiraju da u Vojvodini imaju svog stalnog predstavnika koji će povezivati ostale njihove saradnike u drugim zemljama. Imaju preko 50 zemalja saradnju informatstva i da nije bilo njih svakako ne bi ni uspeli mi sami sebi da napravimo ovakav program koji je bio veoma bogat. Za nekoliko dana smo puno institucije videli, a posebno utisak je na mene ostavilo, pošto sam naučni radnik, juče popodne kada smo bili na Univerzitetu u Trstu. Verovatno će vrlo brzo doći do razmene studenta, postdiplomaca, znači sa doktorske studija. Onda druga poseta je bila na departmanu za hemiju. Tako će moja grupa sarađivati sa grupom i u naučnom parku i pre svega sa grupama sa Univerziteta u Trstu, pre svega departman za farmaciju i biotehnologiju i departman za hemiju i primenjenu hemiju.